Dobar dan ljudi, evo nas natrag. U stvari evo ovo je nova epizoda, epizoda 7. Sad krećemo evo da kako se zove po Obsidian. Marko uzmi pikeks i krećemo po Obsidian. Da, idemo, ajmo. Ajde. Treba da nađemo obsidijan. Čekaj, vraćam, dolazim za sekund. Ajde. Samo da uzmem ovaj rotten flash. O, ja imam chicken, od chickena 6. 6, a ja jedno, give me. Uhvati me. Ja ne znam ni gde si ti si meni valjda u zidu, pa. Nije, ja idem Da li sebe. ga vidite, dragi gledoci? On je Ne vidim. čiter koji prolazi kroz zid. Nisam, ne seri, ti si čiter. Bolje da Čiteru. mu pomognemo. Ajde dođi, idemo. Daj mi A meso. da, evo ti. 3, ja 3. Evo, taman ja imam sad 3. Gde smo beše mi našli? Dođe ti dam rotten flash, sad ću ja da prati me. Gde smo mi beše našli obsidijan? Ovde? I nemoj da trčiš. Evo čekaj. Ne, vrat, dođi. Ti meni lagaš malo. Odeš na jedno mesto pa ne. Možda da sklonim ovaj Optifine pa neće legati. U sljedećoj epizodi više neću imati Optifine. Ljudi, ajde, prati me. Znači, Zato što je to neka vrsta hakanja. Eto ja tako gledam i više neću da koristim Optifine. Eto tako. jer onda možeš da ubližiš. Sorry, ti imaš neki torč, ja imam 16. Tu ti je kolo, uzmi ga. Na, vidim. Evo Obsidian. To je dobro. Uzet ću Ovdje nema lave, verovatno. Ček, sad ću ja da proverim. Evo odavde kreni da kopaš. Gde si ti? Ovuda. Šta tu? Da. Dok ja uzimam kola. Ajde. Ušiva Mary Obsidian. Mogu si još i odavde. Ni ovdje nema lave. Ovdje ja mislim nema nigde lave ispod. Ili ima ko ima. Ali čujem lavu. Čuješ i odavde. Da. Sad ću. Ali se ti ipak pazi. Da, moram da se čujem. Kao ono nubovi kad, kao mislim, nema lave iskoče. Ovdje sigurno nema lave. Ono kao, dovoljno. I wish you a Merry Diamond. Skeleton u golden odelu sa čarobnom kacigicom, ja sam zaledio player neki. Gledaj ovo. Dođi brzo pogledaj. Evo, bijem ga. Dobit ćemo nešto od njega, ja mislim. Čekaj ne. meni. Izvini, ja da udari tebe, ti mi. Izgleda. Kako sam se usrao, čoveče. Evo ti dođi. Uzmi. Sviđaš šta je imao, majko milo. Zamisli mi mu bacimo diamond. Ja mislio neki player došao. Zamisli bacimo mu iron sword ili na primjer od dijamanata i on uzme i krene, znaš ono brzo onako nas bije. I mi crkne. Da. But ono skeleton player pravi toču. Da. Da. To je bilo žešće. Evo je lava. Zatvorio se. Ovdje da kopaj tu. Imam Koliko 6 obsidijana. 10 treba. Da, treba nam 10 i možda još malo za knjigu. Da, uzmi još 4 za knjigu. Znači 14 se ukupno. Idem ja kući napravim još jedan pikeks. I napravi nam knjigu. Ne, ja ću mač da napravim sebi. Napravi knjigu. A nemam obsidijan. Daj mi 4 obsidijana odmah da ja napravim knjigu u kući. Jao, ne možemo. Nemoj, kopaj ti još tu. A zašto ne možemo? Zbog kože, da bi dobili papir Ne, da. Pa zar mi nemamo valjda kože nešto? Nemam pojma, ne znam gdje je put kući. Si ga ti zatvorio? Ne, Gdje je? ja sam zatvorio tamo neki tunel. Imam ja 10 obsidijana, još 3 je ostalo, ima još u zidu. Evo ga ovdje put. Sto me oči. 4 minuta. Aaaa! Samo 2 epizode. Dobro. Ono daš meni.
Izvinjavamo se, ovo je neki kombi koji prolazi na polju. Moj drug živi kod bulevara i ja živim tu, samo što ja malo iza. Znači mi živimo blizu, mi praktično možemo da vidimo jednim drugima zgradu. Da. Da Ono nema kao, jedno. gdje si, šta radiš? Evo snimam. Ono kao, evo snimam Call of Duty. Da, ja sam ga skinuo, igrao sam ga, mnogo je dobar. Igram kampanju. Kampanja. Companion Kampa- Cube. Kao ono iz portala, onaj Companion Cube. Ona kocka. Znaš ono što ima Ja srce? Diamond Sword. Ja ne znam gdje sam. Evo ga opet kombi. Čuje se i kod mene. Ja ne znam gdje smo mi kopali, ja sam prešao sad onu vodu. I idem. Ja imam Diamond Sword. Ljudi, ovo kao da bežimo od Herobrineta, ono kao juri nas. Ja na F1 držim. Mi kao bežimo. Čekaj, ovdje nije. A daj, pa gdje ja idem ovo? Ja sam se izgubio u ovim našim tunelima. Evo ga crafting. Znam, mislim da znam. Bežimo mi, Herobrine će nas uhvatiti. I mi ćemo... Ajde, dođi. Ovo kao ona igrica, kako se zove, Amnezija, kao bežimo od onog monstruma. Gdje ću ja sad? Fuck, beži. Koji si ti level? Ja 10. Ja 10 također. Brzo moramo ljudi naći izlaz inače... Ja idem u džunglu da nađem krave. Evo ja sam našao izlaz, pobegli smo onome monstrumu iz Amnezije. Uspjeli smo, zavis. Ne, pada mrak. To je bilo žešće, igramo kao neke igre, lavirint, ti imaš mač i ti trebaš shvataš da me uhvatiš. Jo, to bi bilo jezivo. Da, ono izletiš vi. I na primjer ja izletim tebi i ti se uplašiš i kreneš da bežiš od mene. Mogli bi, znaš, da igramo neku custom mapu U čemu? u Minecraftu. Custom mapu. Evo su svinje, ja ih killam. Sa mojim Diamond Swordom. Ali ih ima ovdje. Morat ću da se borim protiv zombija na putu do kuće. A gdje si ti uopšte? Sa kritikalom ih iz prve. Jesi A ti ne, išao nije. tamo da je piramida? Ne, ja sam ovdje negdje kod svinja i ovaca. A nema krava. Na poljani? Da. Sad ćemo da napravimo nether portal, a knjigu ćemo posle. To moramo da nađemo posle krave. Svinja još ima ovdje. Evo me dolazim. Ovdje ima još jedna, iza one naše šumice ima još jedna mala. Ja ću iza naše kuće negdje napraviti. Opa, vuk. Ja ću iza naše kuće da napravim portal. Ne, nemoj, znam ja gdje ćemo. Ja se zajebo slučajno, čekaj. Znam gdje ćemo, nemoj još. Pa ja krenuo već da ga pravim, stavio 4. Pa polomi. Sad moram da lomim. Evo mene kući. Sad vidim gdje je put. Jo, creeper. Evo me kod pustinje i snežne šume. Evo je naša kuća. A gdje si ti mislio portal? Na kući kao Tobi što je uradio oko nas. Tobi Turnet, kako se zove. Tobi Turner fan. Da, Tobi Turner, onda imate Baskis, Bobaskis, kako se njegov prijatelj zove. Ja nemam nikakvu sekiru. Finn the dog and Jake the human. Ne, Finn ti je bre human, a Jake je dog. Finn the human, Jake the dog, go to very distant land, nemam pojma. Treba nam drveta. Pod hitno. Imaš ovdje u pečnici, evo daću ti ja. Give me, please. Jedno 3000 drveta. A nećemo da napravimo na krovu krov. Nego shvataš, samo ćemo da stavimo Samo ćemo stavimo ovdje portal. Samo da im, čekaj. A šteta što ne može onako, znaš, lepo ostane. Bap.
Ne tako, Ne, ne tu. ne, neću ovdje ne može. Ovdje ovako. Zbog vode. Znam zašto, stavi Gdje? tu zbog vode, baš zbog vode. Sad će da stavimo tu kao stepenice da prolazimo, neće se Ovdje? vidjeti voda. A, Vi- ovdje misliš. A na koji da stavim? Aj ti stavi To kamen. ovdje. Ti stavi kamen. Evo ti dva kamena. Čekaj, ne treba mi. Jo, ne znam sad ni ja kako beše ide. Jel ovako? Da, tako. I ovdje dva onda. Ajde. Ajde. 1, 2, 3. Hiper te gleda. Vidim. Gdje si burazeru? Šteta što ovdje nemam šatku, nije tekit. Pa da ga roknem. Dole. Posred srđana. Jel imaš ti ono? Flint and Steel, ja nemam. Ovdje ja napravim. Flint the dog and Jake the human. Jel ti imaš flinta? Nemam, a ti? Također. Evo Creeper nas gleda kroz prozor. Ja lomim flint i on me gleda. To jest tražim flint, lomim gravel. Human. A daj što me nervirao kad nemaš flinta. Možeš da lomiš gravel 50 puta. Evo vidim da li ću ja biti. Beži, ja sam srećne ruke. Ajde lomi, Creeper te gleda. Imaš 10 sekundi dok Creeper ne eksplodira. Creeper mi je nesrećan, nisam zato uspeo. Sad ćeš vidjeti opet, evo. Posle mi daj gravel. Flint. Pravio, A, šalje. čekaj, laga. Moram da maknem Creepera. Ajde makni ga ti. Ne! Eksplodirat će, ubit ću tako eksplodira. Ako čujem kabum, mrtav si. Nisi, gotov je. Ajde. Kad bi ga ja... Puče. Puš. Evo ga Flint. 2 Flinta. Srećna moja ručica. Srećna iz 500 puta moja bi bila odmah. A tu sebi. Oće bila bi. Pa bi. Bi, tišina. Tučem te sa dijamantskim mačem. Ti vidio na Bodena ti bila strela u glavi. Nisi video. Ajde. To znači da si ti glup kad ti je nabodena strela. Ma Zez. ko je glup? Evo ga. Portal Goodbye, to the my nether. friend. Vidimo se. Čekaj, ulazim ja. I dragi gledalci, idemo po glowstone. Možda će nam sad lagati u nederu, ali ne znam baš. Si došao? Za sad mi ne laga. Ni meni. Aj uzmemo ovoga iz nedera, napravimo posle kamin. A meni malo laga. Nećemo kamen da Ja pravimo. lomim ovo, ne mogu, čekaj. Sorry, hoćemo kamen da napravimo. Mogli bi da napravimo ostavu, onu moju. Tu bi... I šta ćeš u njoj da Pa držiš resurse? Da stavim čest, da, pa resurse, pošto nemamo više u onome čestu nema mesta. Znate šta, ovako mi, evo su ove pečurkice ovdje, tražimo ovdje blazera, hoćemo da ubijemo Ender Dragona. Da, probat ćemo da ga ubijemo. Pa ako ne uspemo, bar ćemo malo hakati. Da. Dobro, nećemo. Sve prirodno. Moramo još Ajde, Ender... dođi, odo ja kako se zove po ovaj Eno ga glowstone. gas. Ja idem po glowstone. Hoćeš sa mnom? Ne, mislim da nema. Nemoj, gas. čekaj, evo me. Dođi vamo. Meni ne laga uopšte više. I meni. Evo ga prič! Pogledaj, svi mi gledocima. A, čekaj. Tamo. Vidiš, tamo. Pa gdje ti gledaš? Ne vidim ga, nije mi učitalo tamo. Evo ja ga i sad crlo gledam. Bridge, A, to! vidim ga. Vi ga možda ne vidite malo, najbolje jer je crven, ali sad ćemo se mi kad... Nemoj! Daj stoko jedno. Eno, ali ga vidite? Pravi put do bridža, pravi put. Nemoj na gravel, pašće. A nije pao, dobro je. Neće, ispod je ovaj crven, onaj crven kamen. Ako crknem ti si kriv, ali ti si veoma kriv. Ajde, pravi tu. Ti uzmi to, ja nekako idem da dođem do bridža. Ček, koliko mi snimamo? Ovdje je gost. 14 minuta, ništa dragi gledaoci. Ajde Vratimo vidimo se. sad ćemo mi da se vratimo. To je znači sljedeća epizoda.